U mjestu Knićanin kod Titela prije par dana izvršio je samoubistvo pjevač Dragiša Miti Gile. Navodno on je izvršio samoubistvo zbog prevelikih dugova zelenašima koje godinama nije mogao da vrati. O svemu ovom pričao je Aca Lukas koji se prisjeća njegovih problema sa dugovima. Aca je izjavio: jedina razlika između zelenaša i banki je kamata. Zakonski ti ljudi koji daju pare na kamatu na crno izbjegavaju porez, nisu legalni i tako se obogaćuju. Također 90-ih najveći problem je bio naplata dugova tih ljudi. Ja nisam imao tih problema jer sam imao dakle da vratim kada sam uzimao. Gile je očigledno imao psihički teror. Aca je dodao da ljudi najčešće uzimaju novac od zelenaša zbog kocke, droge ili poslovnih obaveza. On ne vidi razliku između banaka i zelenaša, samo što su kod zelenaša brutalne naplate.